view na omo ababeto aso to 12 no yini Ghana honkomo ekakra na sorry no na yedi former president John Ajekumdi Ewokofo ho enkomo enra NPP amanyoko no eye adwumade bi won kran a womo institute womo efi se nipa pi mrantie pi ne mabawa pi ena abora party nim sese ya omunim party na bakosem omunim party ne faribai omo enim party ne nyina so nti ebraso se omo ekyrekere wonum ema omo ete party no enema si ya nsana se dipa no kra betime kuta position bi o party ne mu a wotimi akwakokuta position no na ekukuda mpinu a ne kwase ekokasaye former president John Ajekumdi Ewokofo ekasaye ma okai party no se ensem pinu a ena Ghana for ewo mutim edefa MPP ho akonya atofie no mo kopre omo enhwe mo kasemu ye. As far as they are, they want quality service. People talk monetization. Monetization, everybody is angry. There's so much unemployment. We tend to know people. Today you get to some position and then you manage to get some money. When it comes to vote, you want to come and give me money. Oh, go and vote for me. Well, because I'm angry, I may take. But in my mind's eye, this guy I used to know, we used to share kokwaya tutu or something together. Now he is coming to buy me to go there so he would continue to enjoy, and me, I won't even have access to him. So they'll chop your money, then they go and vote against you. Then you turn around to blame them. You must blame yourselves. When it happens like that, we must blame ourselves. Because the people, as far as they are, they want quality service. Our principles are there, high principles. High principles. And I believe when we are talking party, we must know is the principles we subscribe to, not the person who just on a temporary basis has been given the vote. Yes, Dankwa espoused democracy, but the party is not Dankwa. Buzia did, the party is not Buzia. Kufuor got the chance. Kufuor is not the party, not a Kufuor, not any one man. It's the principles, the undying principles. And if we'll all be true to the principles, then I tell you, our party is the party of now and the future. Ghana will continue to support us, but we must be true to the principles. And the former president of the Republic of Ghana, John Ajekumdi Ewokofo, and yetene kanentienra na NPP womo edwumedia no mu di won kran womo Patriotic Institute na womo ebia no na papa kofo de sansemi ekotudwa kai mrantie no kai mabawa no ene party na besi womo na so no se party no or principles party no wo eniema bi ni nyina so bi ene kwan so mo erefi dankwa buzia ebakoi na party ne da so tiase so no kofo abako party ne tiase se na nado danko akufo ado so aba no wokọ a party ne beko so atena se na omo enhweyi osi eduru ba bi akwakọ esika brantie no na oton kokọ abrantie no na ebia onyo bia a true politics wanya ebia contract ba kum yenumien office na wanya no hontam no ne ono no ba na me ma sempo akapre koto aba ma me na me no me di partner ni mo abra ebia ye wa kuku dambia wonu se wato no boabo ne bra bi ni ade a nipa no ohwe na dwene ni nsusuye ni tiremu pa ebebo mamu ni nyina na ye di sikasika sa na ipia no ede na akọ na me call man so na me ne owura ya opoku mensa akwakodi enkomo MPP nkomo ya ye die ya ena akonya atofie se enei omo kwakoyi pani obedi MPP party nanim na omde no akosa in 2028 elections no ene ate se Dr. Osaya Waduchum, the former education minister and the member of parliament for Bosomche, yesi edombi efre ura no so mu fi se bibi wonumu a so the bedi MPP party nanim a ebeboa party no ema empo ye tete se Kumase mabi Kumase Jom for maybe from Kumase Central Market Bantma market ahodo no akom ho abom so mu fi se Dr. Osaya Waduchum ene bedi MPP party nanimo a ebeboa fi se on fi se
omo abatan no eduru baabi ote omu su ase ema otie omo asema mene ya opoku mensa eni enkomo mate se oye spokesperson edema Dr. Oseyaw Adutwum Yaw kufalo mama kwenya mama me say Yaw betemenka Yaw good morning. Good morning. Yaw na ho ye Anyame Adaroma reporting to duty, sir. Ese wa bete o ga che. Ma feel dodo. Na wo Kumasi anasa Accra. Eja me won cry on. Okay. Ada ka say na en cry na me wa me no ka say. Ada beba Kumasi bia na watia ye na so ne atena fie na ye di nkomo na ya baba nsem ne mu why. Ampa me ye ne sa pepe. Na nra kasa me nyam me kosra mo sister station ya mo dia bankran. Aha. Eko hu fearful bright am hu na che. Aha. And no me ame de mendi kobo. Me ame kobo me ni akohoma wo mo new outlet am dia bankran no. Oh, that's great. The mama Kumasi a me won cry. Mate. So me nin cry a me wo Kumasi na ni nyina ye Sompa nko ana ye de Sompa ko. Mo. Na yate se edom bi frɛ o boss Dr. Oseyaw Adutwum se omufi se baabi a NPP party na duro no wono na omuhia no na wababelide NPP party no e de wonom akọ ekon kese in 2028 elections no na o boss wate sa e frɛ na amanfo sa dom no e frɛ no ana na no yie ni say Yo, ma menchia Ghana fo nyina ne titiro mo agepenie etie Sompa anopei na memfa akonya we so mfa eye Dr. Oseyaw Adutwum enchia ema santeman ene baabi a mofidie no wa santeman me koduru gina na party force so wode enchia kese pa edemamo na wahye nyina ye hu kran so 2028 said ye tie bia no party ne befa ne ntoma pefra e de abaji tumi enam ne so ama Ghana etimi akonkan ti said ye ubusa me no no kre pepepe banchemu kitwa bi ho so be kai a emra bridge kakra bi bo Kumasi eye Blue Gate honom no ye nsisa no na ye friendship mu eja eto ho no say obekai a doctor by ebe chechire wona eho kai ne wure ebiti wo mo ebe hwe kwan no so betimi afa so abo mo kakra doctor eboa wo mo na enkomodidie ne mu no yen maame no ne wofa no ma omo ye adwuma wo ho no de adesrede kese to nanim se enye ba wa ba ho nti no omo de sa adesrede ne to nanim na emum omo nim na ho fama ne tema ene na ho brase ene sedi o si dwene ko ene o man punto no ho hia no ne omo sere no se mredu na se NPP for ebie system nim se wona se fata mo ho embra na omo betu franka na omo sere ne se ma ne mfa ne ho enkame party ne oman no na emum onfa process ni no nda ne ho adi na party ne mfa to mention nsem na nam so mfa magi to me fama party in 2028 ya de srede kese omode tu nanim oma amana so hono ma omo sa dua edwato mpanyifo a eka biewum so omo ne papa ne nkasa se eduru hono ma omo pese no egina na obedi party nanim na oye kandi forma ye 2028 elections no timi koji to me no eno na papa da na di nansen ya ama ye maame ne ye fa no mu ete ya omo asa hyemu kena ahyemu nkran e de akere party ne se ni pasmasi we e na omo peno na party ne nya omadom no form amfasa ni pakro ne mra se na be ya tumi sa betimi aye party no eye NPP amayoko ni through Dr. Oseyaw Adutwum e de abio etuti ya na enkyeremu e wo honom no tie pepepe na omo afranu ya wajesu ya wo bei meka ne se ne nuanum binom e de nanim kan Dr. Mahmoud Baumia, Honorable Kennedy Ohene Japan fi say the last one no mo koye no sa nipa mi no eko bi nti be kan say omadi nanim kan kakra ebonu hu empusu no say sa ninu anum mi enu ye di nanim kan okono emonu hu uze say o ka
2024 megidi senka kan use abeka se America kra twam Aye. Ghana ka beka no Aye. sa kanifo no belong to sa America kra twam me ye gina mu ye emere foforo ye gina mu so de ono ane dynamics neba ena sa emere foforo neba no so ehia new approach new leadership ene kwan a obetimi afa show nema akwakoduru ba bia pese okoduru yes 2024 no abo omudin no eyi omuti sanka sa emere na ne wo mu no anka yemfa tumi ma wo mu no mo fampre enji tumi mfama eye NPP amayoko no entimi ankwa wie se de na ki si peno but emre ye wo mu yi eye mre foforo a enti se 2024 no sa mre foforo e wo mu yi ehia a new approach to how the NPP does their things ehia a new approach yes approach or manfo ne tiase yen kan hunu se enye NPP wona NPP fo nkwa na beto aba na mum de yan ye friend floating voters ye maame no ma omudi edidwa ye wofa no ma omudi dwa ye mankuma afi na omo fefe wona nso so a ewo mu ni nyina wo mu ni amayoku bi afa ne ye kambo mu a ene ma ne beye mua enti no se otna se na wa analyze ni ya ene de na Ghana for hwehwe kandifo a omo sufre na obeti omo sufre woti omo yaw omo hwehwe no omo behu no se omo ni timi ne tena se efa adwene ema ne di ni nimde ana se na kandi nim nyankopon de adom no edane niema ema niema wie peye omo hwe nipa kro no ne private life kwan be no wafa so ahye ne niema aye ne niema die kra na prayer me no wo ka say wo ye ne sonko a edini afoforo edwumadi a omo ye mu so okobosom twisisi a ene se wo hwehwe constituency and as a district oma ye ho between 2 3 4 5 years kra check kra 5 years na se Ghana ha wo pe baby engineers wo pa unya bi wo baby agi so okọ bosomtwe wo pe baby a doctor fo wo pa unya bi wo baby agi so okọ bosomtwe kwan be na saade no fa so ebaaye papa na ni suade hunu ene kwan o pese opposition bosomtwe mani gina brane se ye kan man mpuntuo ni nimdie mu a ho na ese okohwehwe no sa blueprint na waye no ho in ono ne small area in bosomtwe no a replica of Saniema no and there was a cost for minimum. Nano Saniema no so one fa ankame or minor ni nkui kakra would do a Ministry of Education with these 4 years. Minu mienu enim kwaya wafa so afọ ba de nya sapedie si na battery. Na okọ afia ko bia e man kuma nketenkete e na ye drones. Na kire wo mo se die America fo nkoda ene China fo nkoda esi behavior in terms of technology a ye nyina ye sori ani agitwi ekwa amanone no papa say baby as Singapore ni South Korea edru no mo nchen ye yenim se Malaysia besua abe ewo krom hanom na di ko mo krom anka abe ye de a but ene wo matimi adane sa ne ma ni nyina ni ma mo makọ enkan a na ye di kwan be no mo fa so edru baby o madru no eye sa sua hunu na papa atena mu bi etimi de nsa aka bi ama na yeye wo bi ma so no abehya se wo man ni mu no se akonya na ba na se sa nimde ne woni mu sa leadership no woni mu sa innovative thinking no e woni mu a de aka ye eye sa kanifo no betimi adi anim ama o man na timi akwa akogina ba bi epesi egina no ontimi mfa na ho nkame a wo se ode ne ho bọ afode e de ma party ni o man no e ma o man ni timi fa na ntuma pefra eno na papa da na di eno na man dance e wo sa din abobo ye mu nyina eno na kire o say 2028 aye gine mu no uhia kandifo a otese Dr. Yaw Boamah na watimi de na di edom nanim ama tumi aba ama o man no so hihye no etimi awie peye ama na ye fe ama afoforo nom da ne da nyina aba abisua free Ghana honom men kan treat ya waso me no Ministry of Education me Ghana Education Service and I am adwuma e bia de onim se me teacher ni me no oti kuma se nyina teacher adwuma na meye nyame ye madom e ma me ko prie nkran papa frɛ me
Say men so memfa menim de emeboa eye kasafamu enkyere omanfo ne nia Ministry of Education Ghana Education Service mete ho amanya Ghana for ne omotena sectoral exams ibomu no etwa omasoa asoafo eye Ministers of Education eba Ghana ha enye ba akonye mienu so omombra papa na asimisua ehyehyɛ a wɔyɛ wɔ naso yɛ hɔ na ɔmo nso mfa bi mbra ɔmo kurom hɔ na ɔmo ntimi ndane ɔmo man na ne suru ngumasua mete hɔ call free Kenya president efrɛ ne so ɔmbra medi ɔmo anim nkyerɛkyerɛ wɔ mo kwan a ɔmo fa nso betimi afa so wada ni ama na ba bɛyɛ mfasode de abrɛ ɛyɛ ɔmo man Kenya bisa ho sɛ ɛdeɛ na abibima yɛ hu wɔ ya ɔsɛe adutwumu ɛdeɛ na United Nations hu wɔ saa papa ne mu a da ne da nyinaa wɔn pre sɛ afoforo no mu enko bibi nkosua emfiri ne hɔ sɛ ewiase ahunu ne power papa ne mu a na yɛn ankasa a ɔyɛ yɛn dia no sɛ yɛn nsomu ama na anya japadeɛ kɛse ama yɛn ama yɛn so endi so mfaso a na sɛ daakye bi ɛkɔ kasa mehu yanka ɛno so sɛ bi asantema mu ne ɛwɔ ɛnya asante kasa ya no kre obenam party so na omamu ni nyina ba benya samfa so wi e de afri ne so ne party no so owo mi ene ate se ne nuanom MPs ono omo parliament 88 no emu 60 si yegina ha de aka so se yegina ha ya te se na no former MMDCs a omo som ye do dankwa Akufo Addo abamu be 308 se say emu 220 si yakwa akogina ha ndi aka so se yegina ha ene ade yenti ne din wom se ne nuanum bi declare de amano party so no obefa amomemu no enya samfa so de efri ne so ne party nkrofo so na o ma start ya omo declare emu ne hu se opanyi yeni how say obi begina baby I declaration dia mobi me nyina part of the process but there's also say hunu say enchino when count ne ho de okay ena yes say say obi be friend say gaso hantan say ye to ade din abobobo na mebobo kese bi abekwa akoduru be me aka chem say me mfasi camera me de message me kotoku mu abibi ama na wabusa o say o ka koye den e de mfaso ne ba ye ni ha obi na mum say e de be party no say be ma grassroots for na delegate for no eye ma hwehwe o mo say die na ye ko mi fancy ye wie 2024 ye nya defeat dia aka ne senka e be sober reflection nanka internal context ya ye ko aye asomdwe de bia ni sanka abeti ye nka na ka obusa me say na mo campaign e kose na ma kire mu say oh say ni say na e ko ba bia akwa akoduru ni yenim say eduru January na party no ebe ye yadom na o ma hye ni munyam de franka na de ahye yensem eno na ye twetwe yen ye dia ye no e fomfo yenim ba bia o mo wo wona beto aba no so no ekuo na beto aba no so yenim wo mo dada enti say obi be declare ma yen na yenya a declaration for relevance there enye no na ye hwehwe nemum ye hwehwe asema wo ka kire party for no bobra wabo party no ma wo a kire party for no wani suade hunu de more man no eno na party for no e party not just cameras see me so me ye press conference at the actually Ghana for say they declare say anope amene wo ka say apart from radio interviews I may DC is a frame yaw baby yes you pc ni oh okay DC is so frame DC is from President Akufo time ABC President Akufo Addo time anope amene wo ka say if it how much 5 me nai omo frefre frame me kanya me na me pona me to frank and omo frame sa cause na ba me so na e bi ko papa nso so but ye de ye gidie ni say eye form adwuma okay eye party adwuma eye internal contest ni titru ni say ye fra ba mu mretia wei eye sober reflection eye anamontu a any kwan say
dede ba party nim se dede ba na ye dede a ede enigye akenyan ase na eba soro ame de aba behia NDC for e dey face in 2028 sa dede no na ye hwehwe sa dede na president Kofo kan ho asem eye enra tidane den nyina me catch afoforo no say wo true character of an NPP person penyina otimi di NPP animu a offer the character of Ade Boamah, offer the character of President Kofo, offer the character of Akufo-Addo. O ka sampanyifo nyina ni omo ban boma. Ukonya pepepe ewo Dr. Yaw osei Abichumu. Sebi ensu hie enfanipa. Ensu nyunu ene fanipa. So ububoma ye bete. Oto obo asenso kasa ebuo mu. Ahobrase mu so kasa kyerɛ ɔmanfo so a ɔbɛte so say the obubo mu kasa ye no ene nea ɔde ahobrase ebuo ni die ene den so kasa kyerɛ ɔmanfo no de na ɔmanfo no te ase edikodi dwuma asɛm sɛbɛ me kyerɛ asade ne wo Matias ɔmanfo nte ase mfiro no mo hunu baabi amegyina ya na former DCs no we de etiawa na yemfa nkomo ni nsi na agya yenhwe wanim former DCs na o se e bi from ahomachi na e bi frɛ Dr. Osei Wadutwum no Dr. Boamah enkrofo no ne Honorable Kennedy Japan enkrofo no mu declare ne bi kan na me de eja me nkura register say omo ye press conference e declare ma Dr. Boamah 220 no at least you hu bi anim ni ade a enom so a wo koye declare ma Honorable Ken so no ye hu bi anim a nti ofra wa se wo be hu se we akwa we na we defect abo adutwum yi ana no kra na make agro aye di enye nia e begina camera nim aka che se ni pa pim bi we kira omugina hanom se iti ha na ye fa da bi agro ne form to say the Lord Kenya nwum bi abo so be ka say agro ne form se me kwa mo hwe me chidom no kre enti agro ne form na se doctor tutene obehia women's organizers e wa Ashanti region weekendi patriotic who did it there be one thing who did it no Ade Akye enye dwadifo ene ye wofa no ma edija e wa Asante memu ena e ka fe media for the department we Japan eti bisa ho say endorsement within the party any endorsement both within the party and from the people they here na party na hwehwe no primprin amene wo ka say because material 2028 no omo na ye besu afre wo ma to yeso aba okay it is say no mo ka no normally omo ne fo ne ho a na ya asem sebe a wo se party fo no ye tase no benya asafo mu ye hunu ni a omanfo ne pe ni ye de ma omo na me wogidie mapa se enkomodi a ye koso ni a eba doctor ni mu se won declare ne intention non contested on the ticket of the NPP no every party for na kasa ho ne bae wona e ka bi ewo mu grassroots any mu mpanyifo ena e de beto papa enim e ma na je penie omunim ni omo ye nti atami edin ye ni omo di ensawoso ye ni omo di nkita ho ye de etirimo po eto omonim ye mpedebe ni nyina enye boko material enye nkonimdifo come January na Dr. Osei Wadutwum ndi party na nim enji to me farmer party material ye se de ye ni edi campaign ni mu movement nyina achi ndi baby e bedru baby a ye behia mwa ni nchemu bia no ye bebop na no pa nyame nhira why ye da se ne wada ye da wan se mo mama ye da se Yaw Poku adu Yaw Poku mensa asante we de minute on NPP ne se ebobo ba enya bedura enya hu bi se so far ya mo ye be 6 so far omo to se baburumpo Dr. Boamah Kennedy Japan Dr. Brian Champon Dr. Adutwum Kwabena Japan Wache Jakon Adenimu be saba se onu so ndi won bi de bi asante obe saba omo bobodin
Omokoshia no. Onne di komanda. Ade obeba o. Sa. Na ma dise me am over Kofi Kredo aprekuzi so. Aso obobo pulum. Obobo pulum. Ebisa hwe. Enti omanya. Say kako be 782. Say last one no me say 10 on. Yes. Omoko first one. No omoko te so. About 5. Enti maybe probably closer to the figure. Ya me there man panyiku. And then the MPP for Omo party no you who say no twa frumo. The party was rewarding hard work and commitment. Obi kunoma party na. Na party no maninya so mfaso. Your party chairman pi ho na sabi omudo musika no munim die ne de boa party no. By na de ase misika. Ena me ye we na me na me say ena me wosika ena me we say na we so che say me so na me so me ye kremuni ena ye osi ye nyangremu fo dodo na ye nya no de na yi sect no ebam kakra. Enti no party de eye national property o man mu nyina japade. Enti no binema bi nko ya e manfo anu bi mu enti na bi say omo congress o me eli or whatever o mo can top down or up when to man panyiku for no was involved with the decision making. This is all man there or dini de no tifi the neck no say that meeting no president Kofo eka ho all former leaders of the party eka ho enra nanado se mate say say so two kwan bi wa na za na mate na say oni I can't confirm o ma lecture school no ma lecture bi no say nke no ono so beka bi o so beka bi ndi ya o de ye mfa on the end I say o kan say na say okotena fie nche won tira fie kakra na amanfo se ne ono no si yeye no amanfo mu hu konta nkyere no a no so hu bi se papa Kofo atena fie be mfie be dunsia o se ni mebo a enti ono no wato hu ndo so nsu aso anwe ye hu ni nyina nto de tututu bi hu a no aka cho se ado we die aha so na azanka mampanyinfo tezi ya obetina fie 6 months ya ne obebu obi wa ba mu akonta na di vie nwotwe obi di 6 months pa betina bem MPP form jumedi na party ojatu onye 6 months ni what odaso ye mampedi so pay to free party ni won ko tena fie no bi fufu so me so me na do ye to ne to mbeja so ye campaign no kre asante enti na omo gese ase ye piana to atwe ne me bakafo na chi be na kwa campaign omo nto no ntwene kra ba ede ya omo hia pani wo fie ye ba pani we de ukọ pension 6 months ni 6 months pa ukọ tena fie na obi aba ade de no waye asante mamene dabura bag ni nkomo na me nko dabura bag na me nko pabosi ama me nua bi opamade pa ezo niska ni mfidie na cap clothing me nua na cap oni mfidie eni friends say sika so hu ejo omo saa na se bia se me ameme pamade se yi no na me ko dabura bag ho a o metimi aboa me ana betima somi mu no mo aboa me se ebia omo eboa me na omama me kakra ise kra de so omo wo omo pamade na cab yese mu wo afidie be mu friend say industrial machine se den esoyi machines no omo nyusu ba ko na ne ma me mu ye ni say ni bio ezo mi yusu to omo nyina na ye qualified na si etimi eba Ricky me mama chia no pay eja me nua bi wo se moba se ya na ni je pa mo tie ensem ni bia na amano vem no pia kosa na mzo ye ya no pe ma me ntie mu ma me fanchia e ma Ghana mine Asante mine ene Jobion Rural Bank customers ene obi bia nti wunu ana na ni no ma na ni nye keke o ma translating into business no correct to mama di amra ofani Ghana card passport pictures me no how do you Jobion Rural Bank ebie accounts amana ni aye adwuma Libya okay well say ebi asimu no yakasa obi of the four enye sika dodo awunya na mom dodo a wode to nti eba savings na mama mi George aka ho ansem okay but this morning me encourage obi kakra bia yes yes pomodian na bra na be account because
enema bia ye de ye adwuma of financial institutions na ye hu de ekoso santa ebi wo wa hu a ya na ya reho tum se obi nya ska fine o expect say baby a ene wadu nka eso duru ho nanso ebi enema ba ko mienu bia antoto ye nti no if you hu ne kokora brem ne ne mra wa brem tam wo ko ni old age na wo hwe baby a wadu na ya na ya reho se yes is kantimi nya de nyina so edu baby is kantimi boa nipa inti this morning Jabin Bank ye encourage you bia somra no me be account kitu e bia obenya a wo de beto for your future a your friend da chinti no bomodin abra accounts open no enya den nti yeto yensa afro boga na wo kan bi fa loans ho no kre enan be ya ina me ne minipa bi edin komo asama no ka se enti bank bi o se ya omutumi boa na emre dodo na ya omotwen ya last minute aho kire na banansa ne wayiniti ne ho papa no a oje ne ho ba bi anye no de wo mun ne se wo twen ya mebe last minute a wan hwa at the time when we hear scan on sanka no kire ba ko okay Isebre ya ba ha ya kan mo fa ne track ke business bia wunua ya osi oye tailor ni a whatever omra o de o mesha se no omie account ni enya dwuma edu ba bi na uhia mo a ya beboa okay Sompa FM sorry na America no ko bi account so me mfa bank ni di ntudwa ona mo aye dwuma kwanim ana so ohia just 200 Ghana cedis 200,000 Ghana cedis 200,000 Ghana cedis I say 2 billion 2 billion yes cancel Jabin Bank the ensheda nyeska emaye because me no ka say etimi maybe be say even 9 million Ghana cedis and whatever wanimu pa 9 million Ghana 9 million one individual or more yes one individual yes etimi di ma nti anu an say bia wo into tar building materials to say iron rose ne cement ne adia and they say they near stabilize especially time price no na fluctuate e kosoro na eba form duru wa pe no ye betu ne mamu anu aba nti anu say ye push scan na no e be 5 million na million okay ofa ne ma na ba okay business wo we enim die no correct to the bar ono akofa the old price then because of price na increase invariably eso onya som fa so wo say one ton bia ska obenya no ina no mo ebi frame say the mama ya de for omanya ska yes nti Jabin Bank there we are there to partner with you okay yeah boa ma loan sem usika sem business na agro and this is our philosophy ye gidie wo business mu nim say ye boa ma ko wanima ane yeso ye hotoye do you be surprised say sometimes even interest rates woje besia ensi hu wo ho no santa ye mawo customer no any negotiate rate no ensi hu no a bosia na meme ba beje free Jabin Bank go yes me ne mu dia no ye dia no mse metua 3 mo se bia ye no 4 bo se bo so me ma obey 1%. Oh yes okay 1 year e bia ye ni 2 yes oh your loyal customer ni obi a ye ni na di akwa ni mu nye rate na e dey ma no no dey da ho okay so na some amount that platform to negotiate okay you dey no because o hwa on say philosophy no say yeah boy we partner with you to grow your business together so that be ya wu nya mfaso na bank no so e den mfaso na ye call adehyeman ye ni ema ni mema na edi edwa ho ni di nkomo no mo kire say ye de die betimi aye ni say eya na enema bitimi fra bruchire ba obi won so kra no de enema bi abejaye say ye nton enso bo say e bia o hia 100,000 bi 200,000 bi no de am supplier no e bia o ka so for the normal na e betimi edi some days tie wa pa na ye transfer adwen say ene dano no a nipa ne di application letter ne baye no ogina ha the next 5 minutes na see this scan man ye ma o me yes kofa collateral sam ni ne ma bi bra salon no enti customers na ne to salon omo friend say asempalo
Sir, customers na yes, that's Sempalo. The original name cry yen propose here no me am say no. I'm near see wood in come. Ed already okay. Din come on say no manager salon we am dey abay there. E be solve here how nyina. Nti ya asem papa na mo dey aba. E wa pe no mo ama edin no Sempalo. Ti no dey enye fansa na ko bra sebike. Nti ye hwe all other branches. Branch bia obedu no. O dey okwa also for Sempa facility no. Okay. Branch one no omunya be refer to a different branch. Okay. But men train. Okay. Say bra ye kan bomodi akọ na ko bie account. All kinds of business. Ye be jo ni anywhere ye dwuma ama ho ato. Okay. One say bi o ha obeji loan be say wona we bie account so be say ye tete no. Osumi we charges bi. Yaw Bank. Mo didi mo say friend say SOT ana SCOT. Aha, mo say friend cost on turnover. Okoyi CBA. Mo say e me nyi hwe bi wa me yi kakra bi ne be send me ya to 10 cedis ya to 20 ya to analo ya me boa. Send ya fe na me am say bank e kura na me dia mampembe bi ntina. Zigani nyina sa. On say in Africa any Ghana you have a problem. Sometimes obi the prestige name now or you make financial decisions but me can there be when it comes to financial decisions it's not about it didn't be awati maybe maybe almost roye name be now we feel say these days banks are almost what business community pa I tell you say rural banks and rural banks they say you can job in rural bank of course because we are 2023 2024 Ghana Chamber of Commerce and Industries almost share the whole Ghana. Look at the number of rural banks in Ghana. Almost share ye nina. Almost job in rural bank near but them was all because of our impact to the society. Ye niema bibri. Sebre make us say me accounts with job in rural bank niema bibri na ohre. But mo di abra na business no boa na grow business no okay ebe ma wako anim lawyer tie me ni o tie o tie me so o tie me ye pa definitely if free up be account so ma no na omra ne anya adwuma na ni business be a lawyer wo no on famra ebe hwe so we grow people to become millionaires I think that is the mentality of the management you see you that are read the money in penny for that no and then another can also as board chairman and only on botaye but Taya and that's on some percent Ghana for yes so China India ne other you know government policy person de boa support money free banks no good no more abeye ekuku dam ne akesefo sir in our small way as rural banking yes say you be boa business community especially customers disable on your customer there but more than to Sompa FM all kinds of loans you be boa minya yinima minya George na on for savings network George ma mintie we Libya echiatie for ni ahwefo nyina echiatie for je so Libya investment ayade aye pa but onye ba bia esabi obakoto a osumbajo a ebre na twa ajawajo nanu ya ekeka banks bi bo mu ni ade mi groove bi cheze yata bi do anti ye kan se so ana omko ye investment ba wi ase na akwako ye bibibi e kan se so ana se investment no e ba bi ba ko pe dwabe rural bank last week no o say me kasa no me ka yes mo na the phone be na ko e branch so ko to shares ni be no in fact na e fe yi na nika pistia western region mo have o mo nyina ba e be to shares ni de be be free in example you can say shares ni nti ba ko say bia me to ba ko e say 50 pesos per share coins 50 pesos that's right do it matter from 200 500 20,000 10,000 okay you be robang tibi kuta 200 cities ametima ba be tobi and like I'm saying, what we may register. By shareholder. And I'm from a bank graph. That's right. Wow. And the shares also to be a little bank owner. The bank and a check in Faswa. Also, the able to wear the last year, AGM. Shareholders no free AGM as now. Said the Nigia, because the bank there. Yeah, be a bank in the dividend demand the shareholders. Okay. And the investors no hana money the because of when they say
odika ko shiba bi na se bia endima amfa fa so bia ma amwa enti sam ne ka kire tifo nyina na se dwonfo ma no ha obia kedeti Dubai adwoso patase bia obia metobi okay Libya adwodifo ma no ya no mo sori afi o mo dwadi fanse no ma ho aba de ska to banka ya bia na mo din so wa na ja bodwa ya no e wo sori akoyi na bia na sa enti me customer bia be sinachi Sabira bank ye hwe na ye hwe se sa gap e be de be e be kuso enti ye we se you mobile bankers no be bia wo bia boni was distance is not a barrier and say oh kedetia oh patase market via sofulai ebuakwa ye be ba wo ba ye de cabbage kada ko ye de be akoto am okay enti ye de tu wo so ana onya alert ye de be e wo phone so as baby wo ha bebre na no di ka koto no ma alert yi kwa no se e charge but Sabira bank de alert no e free tina e scan to account ma na text message about phone so na mo say scan na ye boba bank se ba giye no okay and e busu wono ma na bia na o business na sika no eso na ono so pese e ba gi VIP cash collection so it me ba giye de kuto okay ka chire tie for say sika bia wu bia se na mo sika no fere se bia mo 10 cedis mi fanti meto so and now the 10 cedis ba na channel the 10 cedis ba it is the no correct no correct and the adwadi phone na mo sika share impasse no and as bia mo sika share friends mo shop no ye ka chire mo nyina se ene saa we nyina no bia ye de be ntwa so na mo frɛ bia wu bia beba churches no so no on say e media o mo ye media harvest enti ensoro so ye ni soro so no bia nya so e adwuma ti ka che ensoro nyina organ ha nyina no so say mbo afode ya ye ba ye betanse ye be tiskani nyina fefefe de akoto ya de be de ama na kwa se bia akokodi obi ho na gua kontana na sa akwa ese bebre na soro nso pe kakra de awia so dan so ene kwa de eye passion okay ese ye no transa soro kwa de won se friends o mo loma e wo ho nya de abia bama soro lora bo se soro no bo se ni no correct sa nti ye tu ensa frɛ soro nyina associations club ba bia se o momra na ebe na o ne ye ma adwuma me de branches ne be chance e ba no na me ka che tifo nyina no se sika bia wu bia ene e Thursday yes nti ye ko enim na ahode ho no ye hwe se e be sie sika na etima de be aboa ye dachi Libya me de branches ne betu dwa na obia pese okodi so a otimi ene ye de be e de so Roman Hill ye wa Tonsu station Graben ye wa Chief Palace Bonwure ye wa taxi rank onwe your Roman Catholic. I guess the traffic light, you know, on Sunny Faso. Okay. Mesa, your taxi rank. Sepe, your Gaku house. Abuaso, your Asante line. At the Shemai, your Kritia Dubai, gate number 3. New road, your more time about Sanaso. Okay. Pankrono, your Pankrono market. Okay. Pankrono market. Yes. And here the numbers about to okay. No be a borrow or not be an account on FFF. 0544 74 58 56 0544 74 58 56 0243 18 20 24 0243 18 20 24 Libya yes so dey ka chire tifo nyina ne say enne obi an fa ne Ghana card okay onko Sabira o de bobra ho branch bi e ben obi a branch bi 11 branches nyina okay okay ko be account not okay baby okay the bank dey e ba gbe ba ko pe Sabira Rural Bank nyame nhyiramo one reke nyina nyame nhyiramo edamase pa enti Rural Bank lawyer na ka chem sisi so e shareholder of Rural Bank wow eje for corner ni Rural Bank enkodi dwawate na se de usitie bia omo beboa wo ama ososo wagina yi e o sikasemu ene abrabode de wo ye bia mu nti Rural Bank eno no mo ho asem ene e ka ede echire we eye omo oba loan scheme small and medium enterprises dia ni nyina omo ede ema obibia lawyer trance mema lawyer akwa abana fe ya toaso ede afri ha sei na eme de se lawyer wa ha no pa because anope na me asante ebu a edi
your friends say Chief Justice, suspended Chief Justice, issues now raising on come there's a lawyer, say. Now, canjin mineral water, so na American for the Amawo, no be, we see the Pedrian Musum Lion, a feeling na at the Amawo canjin. And no any enum, Miss Rope Pibia to a ton Pibia Tony and the idea for 0241449191 0241449191 na kanjin yene ending komo Yaw toothpaste and then a brushes no and na ye di etwiese Yaw toothpaste and then a brushes no ye di twiese and no me catch us so wonya bisa no a e ko dodom no dodom ti wonum so te ase eyi wo senom ase ade nyina afri honom e ma wo sene pai fita ma na hoden e ma utimi de winnam bia bodompem de ditene de Yaw toothpaste and then the brushes no be bia ye tonton nyema nyina wo so pe Yaw toothpaste and then the brushes ne bi and Diamond Scientific Research and Alternative Medical Hospital the Donek Herbal Mixture and Ramekai and Ramwofa Omunasa Mwabaye was Yaw what was it nene wuna wa yimi me wa for me menyuama santi aboa ene yi uma ye me ka press ya sema santi se da bi fa num weni nyina bi say esu ofa wo ye ambassador woni ikoko sechini friends nyina ememe wo fi hade ye drone Donek Herbal Mixture ja be ma odidi wonu mu a no odidi wa ya ase so te ase come on lawyer say come on 0246727677 0246727677 Codex Healthcare Limited yede afidie bia ba won say nipa no so onyare ni ti no se ni ya no wu ye obi oboko na the pressure wo form ebi oboko nkra na chese sugar no bibi yen check ye kuroma say when was the last time crowd wo sorry say bia wo ko check up yes aniama we nyina odubika say be 2 years ni me nko hospital da what the defense what the namkurimu e the defense enunti e na Codex Healthcare Limited for say ade ba akoso so ya na amanfo fisa say e burden man say wo sorry so wo ko hospital ntu wo niam nketenketi bi wo nchen a obetimi dia check o pressure obetimi dia check o sugar no ne sa niam no a e boa o pa afidie no ye fa ne code free and code free plus glucometer abusiafo eye fidie ultimate check o pressure e check o sugar eye uyusu so a eye easy so obetimi eyusu wo fie so te say wa bra ontwa kwa se bia me sorry akọ hospital ne be ha bia na say me di be ha se me kọ hospital a onya sa fidie bi wo nchen a eboa pa ene mpedimfo wu ena nkwala so ewu intefidie we menka se merewa ene nkokra nkwa na wo so munya bi obi a enya bi ewo ne fie okọ adia pharmacy bi oho osons ene nei Saks Pharmacy Lancer Chemist bi oho 0540647867 na yedi enkomo Dawood Herbal Hospital yes say o joint no na etutu a abusiafo sasabro osisi ya wo ya ene chese wo chiri bramu a edwa wo nyina no Dawood Herbal Clinic se bra ejuso krapa na sa points ni nyina ebefiri hono sasabro no nyina beko wabra ensa so emabio na ase wonu akwa ti se eyi weather forecast no weather ne sesa bia na wo bob na 0241244012 0241244012 ode enrobi so aba food and drugs authority mpedimfo aje atumwa eye adwuma ena Express Group ye de mu tukwan opese utukwan kosuande ye koye adwuma eye Express Group bora ye offices ewo eye Kumase na sen ye din komo 0249000448 na ne Express Group edin komo onsem nyina fakoda wo muna yenye emfa emma ena OCP Ghana Limited ye fertilizers papa abadwaso ma sese de ekuafo nyina asere ye nko a ena no pe ekuafo esore ya wo mo ko mu emfuo mu no wo mo ede eko ye de OCP 15 aba ye de OCP 10 aba se ye bro se ya tosode na wudua se ye koko de wudua bia abusiafo OCP Ghana Limited our fertilizer ebe bow ewudwa so a Ghana fa na bia OCP ye fertilizers na ebusu wo hono mo a wo de obodura agrochemical bia mu a OCP fertilizers no ena wo sa ugibie 0555909437 0555909437 ena Paget Engineering
the generators papa bagana yenkwa ena Perkins generators no ye so distributors Ghana has say generator ebetimesi so 24/7 ebetimesi so 1 week ebetimesi so 1 month to abra enya problem bia we Perkins generators wansem ene ye ka de kire wo no ena yes also the air conditions bia bedwa so a entwe light kese into u8 ebetimesi so abra so hu enhyeda emo ka bia we Perkins engineering ho asem and ye can a day extra one nti a bad installation so a ye ba be ye a day amount o pese o use wo fie o pese o use wo factory o pese o use wo baby bia school num ne ade a ye Peget engineering ye generators ya to the say Perkins o de buso bi bia wo ye engineer say Perkins generators e ho asem to say a Pegeting kwa and a business for ye so distributors a UK brand on him say Britain so the papa 0244599124 0244599124 any telephone numbers for ye na ye ni enkomo as from say per mattress ni bi na daso no me kan say da ya wo so da ye phone no mattress na enye ntia wanto asroom de bia beda so bia na kon ye o ya na madam kon so usum ye ne nye ko asroom ye showroom bia na eko make sure say waji ye mattress ni bi waji ye sum ye pillows ni bi waji ye friend say ye curtains ni ye duvet ni ye towels ni bi won say towel bi on ma de pepa ho a na tutu aka body ni ho enye asroom de ni bia ko pay ye asroom towels ni ye curtains ni ye duvet ni ye mattress ni ye sum ye pillows ni bi na daso da ye papa nko abeso da ye na bofo no e de chese hymns no e je tata so hu eni je nko a frey 0556579214 0556579214 na ene asfum eni enkomo anopai mabega for atena se ewufia ha sei lawyer Isaac Ansu Diabo a part of the NDC communication team atena se ewufia ha sei and honorable Frank Edusi Poku a former DC Esunafo South na nui DC so muko sia ya yes $10,000 soon $5,000 soon ebiso so de I'm for why do yes, we could be. Maybe Sano. No, I says, where is your go be? No, mean baby or call as to say or call $10,000 in the end, now say 400 or call 400 DNB. So, lawyer, you no pay your baby Sano. Now, what start your lawyer to do a TD? Mama Kwaba. Regis fie boko. Mo ye de radiase. Ye de radiase. Lawyer mame enhase enfemfiri on because na me kase. Ye the Chief Justice na me Asante Ebu di Chief Justice suspended Chief Justice na se mi ho enkomo kakra. Na concerns bi a orezi or say one. Baby a asem no kura no mo say committee ne trans ya ka asem no. He hu na ne dodo. Ahona ne wo fakra no efiri mu. 2 petitioners na semo mo de baaye no ne nsaka ebie no ase committee no kwa ohunu say nsem ni bi sesa so hu na officer say ase onu nko a the first Chief Justice yes ade we ede etia no it officer say the government ase enye fair to her me na asem no me in general be who say obi a owo soro bia ba fama na eme ya general okay but maame no the way a o conduct na ho no obi can say be say dadwa pia ye de hama pae na pampo dadwa pia ye de hama pae na pampo Sompa FM mana akonya no mutra so kitchen we say to da na lusu no kre na we say dadwa ni bi ap ye de hama be power pampo oh ni subai no ene na ma ye de hama papa na pampo in fact me sincerely na asem no asem a me enye me anika but
over the way or no answer born a brow and seven of one case, you know. I it is a case, a war case, a war court. Na we are now was a big one thing. Now I press conference. If I judge na or tia seven or channel messa no. Okay. Now was I anymore. On say a BBO. I don't know my lawyers need because she can be charged for contempt. No exactly. So and on ye keke. Obia embrasem ne perepere ye wo my way mu no justice. On a vessel. Ono so na esuin famra nya adwuma ono so na esuin oh the man ye a man wo kan bia mana eya minia on a more serious note we bisa nkofo a yede omu ko gina adaka mbo omu ko aduru how they feel omo a yede omu court ekodi omu asem no we bisa da say ya na o ye gina adaka ni mo feel say e wonye ba bia ye feel ma ye gina ma ye di jiu okay chawe ejeni kwa say or expect say no lawyer bi do gina on no say oh yes or your cross examination we share wicked lawyer bia obedre wa warrior ubesu no correct or show bufu utimu say the whole intention is say or show bufu ama wake cancer by heart so na monsem by heart ni mu no na wo da usuma bi nso a esie ebi enti e kan say wo na wo bo papa ya suma ya wo da gina ya wo da de ni tese wunya na wo bo na pa so no correct Matthias enti no the whole idea sema nema ekoso no especially where I wanna ye accuse no eya na nye pleasant enti ono ankasa baby a one rise edru no na so unim say sare adwuma ne te no man for say she will lose all her entitlement like it depended benefit or ye adwuma as a judge in silent on some of those things enti ebetimi akasa adwuma ne na ye ma wonye biem as be a chief justice na mum supreme court judge ne de woda ho ye wo judge na chief is enye ni supreme court judge ho asem na ye ka eye ni chief justice ho asem na ye ka okay so what's okay ni nyina so ye recommendation e beba FM okay Matthias ebia committee ni betim the recommendation about say chief justice na wo di ne de ye man infanto but ni supreme court judge oye no ye man to aso nye na ade na wasabe she obi ase na masa university lecturers vice chancellors yes wie wadwuma na waje contract na watwa so na as a common lecturer yes na ya ma small office bi yes and you know sometimes we department ho na what one as a vice chancellor also to be kako emredane so entina ena ade ma kunso ne say me de bia me ka chere me students say fight injustice even if you are the beneficiary okay and intina utimu say me NDC ni o enso mitimi betena na me NDC MPBM ABM yes because ade na wo ye ade ni guase be ma be ka wo amebia ka party no amebia be ka me meti pose ye chiche ye minya bi nanso say amani timi tena amamuo no mu cha e wodo the bedroom yes na wo suban 4 years na see enkofia ebi am so me shebre wo the next 4 years o se wa mama bre no correct enti I was say mi sani jano it's true e go so na me tene wo ne na me wo ne enye se me ka se party ntino na eboni awudi no menka so bi ya de na nya kanene nemum mpempi no say e benefit yen a eya na ya di me ye nipa special prosecutor eba out obe issue say can in wanted list no kenofriata oh first time yeah me be sani jagu no so rough say we follow the process
na nkuta ho kra one ne lawyer fo edi no wunwie na wa ba ba gina monten ye ne wo won say ko ya ani 3 days kra na osan be twesan ye no kre nti say meka ye no say na ho be twesan ye no bi ehun say oh next time meka bibia wo so wo say papa we wo kanokre no kre mami I never complain chairman of the committee no Santa Masembi ba ya Eko Supreme Court aye kan say papa ya oti case isu bi or ye disappointed MPP parliamentary candidate enti no ebe ya mum ni judge for ne dosum we nko trancha yen say hwe o say justice for no trancha ya omo hwe mbara omo hwe past relationships Chairman, yeti na dachi nyamia ya dum na mababe ye judge. Sompa FM. Ana nyamia ya wadum na wababe ye judge. Ne di mabe jina wenim. Ana ye do wabe jina menim. Yeah. Na yesi wo pebela. Uza weni bome ni ma uza won kasa mre wo. Se kwan mi se u kan se me pe kwan bi mi ya kwan kete me jawa mo. Yes, it's true. O former girlfriend. Na Kromwa Street, Ogo Okra honorable. Another for me to make first honorable. But still, a common dinner. Otimi fro. Say na dey mi buada o. And I said my banner say former MPP. It's also a reason you. But former MPP. Asem so aye kan so far. Aye politics. Okay. O say o mo hwemra yenka ye hwe party dada. Enne obi atro petition and obi ni say oji achinye kura mema nipa we aba be di adanse ai ye ko yi chama ya ye nyi obi a say nipa na ya boni bi say da achinye ba ye wana be di adanse no na ya mana ba be di adanse Justice Gabriel Paul ene wusu at least on say nko tranche bi wasem no aye kan wasem no ye danse ni ene wusu say until one say dancing ni until one say justice. You see how it is. So one say we are sitting. Until ade nya fight it today. China say e kawa. Asa na one who say me ya. In fact say ye manage justice one na Gabriel Paul Maya. Nka make say because he say papa we yabo me din wo case ni. Me nka dance no kwa ofre me nka me ma but what bo me din nti no me nka me ma me nka me nko but won say ye di obi no say bia obi abo din ode na asem aba court no wabo din say bia Yaw Boamah kura ye dance ni me se krache me sro me ma eno no me we nye criminal court ntimi nse me se chenchena me mra na me bedi no whereby ye criminal niema ana ade na ye kan ehia state nti ye free bibi ye supin okay nti no court ti me show sebra na self willingly na no na eno kra no wan hwe ni a obedura se ni open na oka o se me mra maba but won't be mention so on kasa okay metimi aba court ho ana se metimi aba ba bia mo se memra no mo busa masem kura me fi ho hwe Sompa FM ne wo pen no me fama okay so what I say Matias enti no ene na e friend host witness just say wow dance ni na o de buy o say tete o say say wasem no mo enti me de maame no enka obetie mafutuo dia onye din na o don pass it through system ni wie uwia na niema ye de wo fam a wani anje ho then now you can say them so because ne o ye
se petition we kura anye adwuma ne o ye kura ye petition foforo niema o ye nyina press conference yes yen ko ka asem secret asem na ye kan mo bia fa bia asem me ye pesa asem be ba betodwa wa be ye press conference bo poadu a ye de abo no wo ka ba se kwadu no soso no mo di judge to abonti ansa wo ka se judge conduct ade no so yesi anya ni secret o se ade na mo se yen kan dem no already na da abonti deda wa na de beto the time na yet is a petition be akon what a petition ni mu asem debi ekosi say or request say yemfa petition ni bi mana ye de man ye de petition ni man na petition ni mu nsem nyina ba out na onya mfa ni petition and the response mayo but yet in the response na sana response ni do president or do so the response by president commented on that says ade na waye no ni anje ho so ye brother keto tafo MP yes Vincent Asifo Asifo all court nsema na ode court na ye nsema ebi wo petition no mu as that time no na petition no onu maame no nko ana na ewo bi wonya sansem no we so enti we mu no nyina ye niema uye chief justice awona wo bo constitution ne ban enti na ko other jurisdiction supreme court ye from constitutional court okay enti wona wo bo ho ban no na niema constitution ne se ye no wo mfa nya adwuma eno nko anya kwa adu ntia it is a petition we na anya adwuma ye the foforo beko ma many dear lawyer wa wonya ka say ma many dear bo de foforo beko bia obefa so a obeku fie no obeku fie lawyer say basa de na che say the NDC government namwo agency kwan bia so ma me no be nyina free ho chief ade oye de me fa asem nsie aha oye de fa asem nsie no kwase me wo mu ne say kurumu ya no ne ma akoso oye de ebi ne de lawyer ebi ni say ye di ye friend is sa yes case aba yes Santrophy lelepe na wa unim say time na game of numbers na ye play o yes unim say sa constituency ne be ka ho pe ena staff no kranka ye mo mutu bia enka papa ya no ye John Peter amewu senka amanfo fi senka bia kwantima medi MP kwantima medi ena senka ye chemu ma we mutu ye nso a nka numbers no se wo hunza let's sign of parliament na sa na case number only say 3 months to this election and the Supreme Court judgment by so money jurisdiction 3 months to elections year elections year 4 years na case ni ko di horo aka bosome be ensa ya to next abano the Supreme Court already ruling by say money jurisdiction wa bra ye ji edi ade John visa oboapa na no ye auditor general yes on pension sata mo check kra na just aka be 6 months or 8 months be is it a kuamua or something no oka committee no okay committee ni dey ya share na ya select you Domlevo Daniel Domlevo yes so what you say yes never said that ye ni paraka 6 months no a pension or say 8 months yeah na yes you on co leave wo dey we no ye the 6 months in na acha no dey on co tenafi ye betu aka papa isi chinchi ame ye adwuma yes for na timamufuo no bi di case abako to say papa ya yes on co tenafi ititia emre bi so enti no ebe ya mo hwe na mo nka bibi won say it take more than 2 years
azana judgment eba at the time say nko office kra na nko pension enti no me sanyema we na me ka say okay and then wo ye Supreme Court judge asem no one justice poor man no say hwan ombo mudi dominevo ne mwade amu ye bia no menye wa adwen say e bia metama me no nti na me di decision we iba eba ye fair okay because table no beti masesa anytime Mate lawyer edi esesa na wo no share that say wo mafia obi na obi mafia wa hwe na wa meye dede NDC ni na ya chi MPP ni wo celebrate ya ma post sika na de ama se fa ko ye adwuma fa ye adwuma frenchem wan fa nya adwuma na ye chi wa we no wa metiem NDC for more you. NDC for more you. On the note of NDC for on the note of NDC for more here ye munti and ye museye no. Mame na lawyer se na me nko honorable Adusi Poku. Honorable among for so HS Chief Justice the suspended Chief Justice na semi aye too political dodo. Wabra na ensese ebasa. Adintia yesi mo NPP for no kra no ase lawyer se kra na ja omo kike bi ni ade nyina omo nyina ye MPP for adenti lawyer adenti honorable edika no ma mencha one o chief no ahefo eje so gidi eze nyame adum obi ahụ ewrade adum obi ahụ ye ede nyame aso enra mehwe ye ma me Chief Justice ye nyina ye tie Sompa Boamah no kure ni mere ho you say Ghana ifri baby and the draw baby na ye democracy no we share Africa nyina you say obia ehun ni say Ghana yakoye ni and na hwɛ ma me ni din a kamia ye say I say obi ensuo fa no a ase onya obi obeji no enua ni nyina yina ma ase Ghana for apa maame no yama na ye lonely ase de ye no ye mfa amanfo se ase ni nua no judges no kura yina ma sa na bi keke nra otie maame na asem na okan na o se ono de ntia de ye ni nyina no onye na adwen se obeje mu ba ko ne se inchirima Yaw because ade be yen ho ye democracy ya pre abedru ba bi adru e be sei no ten the fourth republic ye hu bi da ye enye fourth republic o yeah okay o since independence justice course yeah efri ho e bin si bio 63 years ni e bin si bio and you see utie yenu anu man mama for so be ka say eno so nche se obi aye bone a utie yenu anu I'll come there Boamah utie yenu anu man DC kasa fe on say asema lawyer e kan lawyer kan asem no wa ya wo se maame no we kura nyina we o ye the petition o ye den aye be no what is that lawyer ka so it is premeditated ade no o mafo mu ho adwen se maame no wo we nchine bottom makrom be na firi ho de obeye bia nyomo fe asa ya fa ye ho adwen se wo ye beji ma lawyer ma reason say we na akoso we na that even worsens the case as a lawyer asem bi say no kaminyaya ke bi kranka ma nyese o ka bi because I know him because or a lawyer no nyese o a lawyer and e ma bi wa kan it's against your conscience because minia ye ba beto aba ene enuanu ma NDC enam e ka se wo mu ba judiciary no o mbe reset no me na so te yes e koya ma yewura mahama e ka se ye enuanu ma NDC for lawyers no they should be ready na oko Supreme Court a enye balanced na oba they will make sure so oba appoint to mamu mako for the Supreme Court for the bench to be balanced but just oba maka that's it ye nuanu ma NDC e ba ba mu nsema minua
Samija Fumo Ebeka ye and I was watching the same get ya on Joy News. Some mameno ya better research judiciary no. And number research ya mammy number you nephew. So it's obvious. Some mameno and yes a bonny bin a mamina you. A yet day I be you know. Me and a and you see where your bar. And Ghana for my eshe. The Bako say me a vice president Jinana. Ade Konya day. Who your bar? Did ye do near Yonku Bay? Efe. What then come mammy in your bonnet? Near ye naso, near Fenino. In your way. Issue Ben, yes, ye, mamma. Issue back when they say, a marking any speaker, issue be on the Supreme Court. Now, ruling a buy, Mamma may speaker and wasem. Meanwhile, no, Motana panel no so, we're 7. And Jadentina, Mamma, and one up you know, we are the other 6. Yeah, I did, you know. So, no, so, a chair of the panel. On a day. Chair. Nampacho chair no vote me. You be chair at least who influence. There be name or vote me one. There be Bako. But who influence. When you ferry enti ebia. Had the no for issue or deco. If you want to meet Tiana Mausumiti. Say, my mini yen in free ho. A didn't yen in free ho. Yen in free because Massambia made the court, high court. Judge now or Tanasono. You drew on your transfer judge and the judge for Frabetanaso. It's Yenino. Asama ko Supreme Court. Assembly ko Supreme Court no. Wow, the Assam koi. Majority decision. Justice Pamai na waye chairman of the committee no. Ana maame no kan wasem. Justice Pamai a rule in favor of Daniel Ofori. 4 against 3. Maame no minority. Justice Pamai rule in favor of Daniel Ofori. Daniel Ofori edi nkunim. Enunti sa asem de we sikwe yenyi maame no. Ukote nen. We are no about say maame no etu kwan. Yeah. Na akwantu no 2 year no. Woman about is it $4,400. $14,000. $14,000. Na cost spend day no. $4,000 or say no. Meanwhile no. Uko judicial council wo travel policy ya. They say the chief justice and the bodyguard and I say ne be a assistant. Ma ho kwan. Sa maame no eyese wo tu kwan a. Sabi o odu obi ko. Okay. O maame no ebo nipa ni din ana. Ebo nipa kro no also de ne kodin. O se nipa no ni security. Nipa no spouse. Yes. Oh. Security or another. Security or another. Saneka. Okay. Security or another. Okay. Na me se mi tu kwan. Sabi o me oba na mi tu kwan me bema. Na me de me ba. Ka me ho akọ. Me de me kunu. Ka me ho akọ. Akodi djuma. Me boni amane ne say. Anase embra ne ka say o tu kwan na enye se wo we da no enye se wo yira na obaka ho. Ukuna na obaka ho. Sa na mbra ne tie. Wo si sika na ye de maame no. Maame ne ba o bebu akonta. Meanwhile maame ne ba ne 2 days later. And what this kind of the kind of coy. Nami bisa. Say even maame no ba wa me ya. Auditor General 2023 report. Omo the findings about maame na diska. Why should that constitute maame no removal? Sompa. Meanwhile, Auditor General for audit ma say maame na diga na diska. Did you hear say maame no? Udura no aba say efre group bi Shining Star. Shining Star no so omo form Shining Star no so yenim o ko register general group bi no register general ye say every Shining Star and lawyer mo so sa na we so Shining Star na ba na wo mu asama ba committee atena se
say be all the petition ko at least enipa na the petition buy no yes and me woman me kwan and I'm lawyer can am so nsam na de ba me bisa obi mo ma me ne kwan na no lawyer kwan to do any cross examination and some no mo buy no ma swear under oath enip nya say no Boamah me no mienu tie betimi atwe petition say bia high court judge o Kumasi ha Sompa FM ade bi oyeye nti yanko wode no call ya wo a ye ma ye misa ahwe anu anse ade wase mo kwate ne we say you can't go and how are we doing this as a country how are we doing this as a country but say ma me no so no respond to and concerns and I mean can say petition and I say lawyer wa ha and yan ka asam ko court wa there is no need for cross examination wo den tansa bobe ade na duru ho so ma me kwan na me bisa na me bisa ansam na ode kan say lawyer mo say o evidence and say o response kwa it's in the form of an affidavit and me boa then say na ode affidavit na obi amisa ahwe sa lawyer za no me en court oh anyema na omoye no omonim sa ade na omoye no enye dem no but you see lawyer sa anyema we yakoso yi enne kwa mi na enya wo ebi o kira ya adwa lawyer wa ben wo hay unimade wo betimi aye supreme court judge ne wo betimi aye bi nje mo so wo ka se MPP media men ka sa se MPP ba power no media men ka sa ever wo bi amba e be enya de ye nto aso but lawyer some work na person me kira lawyer say wabin there are so many years na NDC so ka say mo so mo beto Charlotte say this similar process here na mudi yi Charlotte say free one mo as EC chairperson and so maka na me me bi so as one nenye okay enti enye omu ba be resetting omu be reset Ghana na nado asay no omu be ye niye and omu ye they are doing worse. You know, you have 3 arms of government: the executive, legislature, and the judiciary. Yeah. The first 2 arms, no, they can be changed anytime. But the other one, no, yes, sacrosanct, the judiciary. Now, judiciary, no, so say, na be an idea, and you can't buy. And lawyer, I am as a lawyer to her, and you are justifying this. Edia bone na maame na ye se wo ba dem a ye seche no ne yi te se ne ho niam se bi maame no ya akra me wa petitioners ne ba they are allowed to omu handbags no omu phone etimi ko no ye chief justice no oba ye seche no ne ya gi ne niam agu ayi adai edia bone na maame na ye and you see baby a committee ne request say yemfa ayi no try an konkra kire say committee no members ni nyina sebio yes a public place among for cratete ho any ade enye according to honorable fellows kwatro ye wa santimem ha nim sa santimem asem bi o ana ade bi o ba bi o kwa no wato nananom ntam yeah on say ade bi o ha ase uchiri wabusua no ebia uchiri ade bi enti ade bi o ho a ye boswa na ayamontam kese it's true wonim se maami baby a modi ni koi ni wo fo ne tia wotete no ehwe ni school ehwo ne ye fa ni kun no you know ehwo ne ye fa ni kun no and you say deliberate say I deliberate adentina these processes started in article 146 oma ye yi oma adwuma nyina ye de ko the judicial ayi adentina maame nko ade adu lodum de ko ye adentina maame nko ade adu lodum you know very petitioners ne doors ntibia to allow space when you gan oh ye judicial ne dan no mo si wa nkran no enye dan na sa dan na ni ba bi om de ko ye kran fa na efe. So it was, I said, you see, I said, yeah, boo. Or our festival, yeah, boo, near Sabrosu.
Yet walk or baby on time, Cassia baby. Yet you do cockra when you crowd bow and I can be. Now you must show. Ye we are a sab bone film. Ade, Eddie. Maybe dear Maka. Hey, the umpers will dear mammy biano. Won't find a mere Mahama. Any I am here. Only me that be a me say, Papa, Mamma, Benny. Do me, now me prefer, they say, me name say, me preference, they say, you rub on me, because them say, you rub on me, nim dearly baby a wardrobe, yes, a Ghana, your man a queen. But you rub Mamma, Benny, I near be ya baby, because that meaning says, Sabi, be our Benya, Quenya, di Ghana Mampenny, in fear 9. And I walk to the fear 9. And you won't be no. There are certain mistakes be away on your view. Obama near Daho. Say, a chow did to me. Say, away, a bad than Mate and man and an animal. Mate, Nayan Yanuman DC. I lawyer to her Museke. Money judiciary, Moangas and some da. Mate. Or former DC war Esuna for South men cinema honorable Frank Edusi Pokuni attending came. Lawyer, my man answer so Emra was a be a war rebata be a over ya na. Yes, one say Yemra NPP and they a endorsement in the omo about number 1. Baby, I all cancel omukudi na 7. Nani offer ho no mo beche. Yes. Those things. O se no kwa group na. Nipa na omo no mo select the venue no. Ede na mami adanse be na mami was say those people are privy to Sompa FM. To say me say ne honorable I te ha ye kan asemi. Say nye na mami kan sa asemi a. Nka ye kura yinimu say sebi maybe atwam ne de hie bi e koche no edene fasa akwan no. Number 2 yenim kwan a anade a occasion sa circumstances no. Ghana ye wa hai chief even under democracy ye wonkofo bebre wo ho a omote omufie a amanfo akọ gbawura ho achi omo akoku omo ene ye beka ne robbery anase bi a whatever so what I say but say do them do military time on that ebi mo kra ene yeti we yenya police for a omo join a robbery gang amayachi omo ye soldier for a omo join a robbery gang enti edru baby a ade bi be koso na enye say regime no na asante and dance enso wo ho say omo che judges no oye suspect omo ne kun judges they were also tried and killed. So what they mention? I just said the regime dealt with it. And your regime in the summer say Sadia no enkoso. Enti me no enontina na me can say. Se wo ka say ura ho na niema bi to so ne ade na. Obie ni wa okokota eye na ahogono. Enti those are normal things. Okay. But me no niema ye worried and say o start say o ma commentary e fa judges no omo betena asem no so a one way ya mema wanya time bi a unnecessary me no de me mafutuo no okay so what am I say because me ba Sompa ne Sompa me ba yi wani die Sompa de amame a waton sa afre yes nti me nso me ba e was me reciprocity sa anidie. It is a meba. Na ma hear the same thing. Na me ba na mbebu Sompa enimti ana mi free akoye no. What is me kan sem bi fa Sompa ho awa abonten a. Ochina me ba. One way the way obisi ahwe me no. No crap. Ebe ye different. No crap. But what in Matias here pa. Enti na me de me afutu na me de ma no. But but a man for success one car na abeye bi say be adachi bi complaining and then me someone American was not endorsement of say all complaining no those were not my point yes but mama Musa we say e bone say chief justice be press conference legally e be e bone o say ye won high court media me hu bi da district court wa asem wo
yɛmpie nkɔyɛ commentary wɔ asɛm no ho yɛmpie nkɔyɛ commentary wɔ asɛm no ho so to the extent they say obey say obey prejudicial comment it is assembly they say o dey di wa asem awie ye bu afọ awie utie ni nsem na wo kan nyina saa na pa akere na no na me worried ewo hwe honorable nsem a wo kan yi me ma ba ya be kan saa asem no yes me kai se sansem we pa ne kwadu a ye dey bo ma me na me yes sure say my no be san kwa adwuma I said it here okay but enti no say I was say wunye gidie wonkofo na but the way na osisuro no okay the way na osisuro no e ma me indication bi say bibi wo no ana time no o che you know oni ne other colleagues na ntena yi no mun time fam prepare ye Matelo ya. No. Unfortunately, I say ending na me sa interview waiting. Quickly. Lawyer, someone has to be for you. Lawyer, Boamah. Honorable. Sa issue ana lawyer kasa asem no ko maame no bia na omunim se do lodge ho no. Maame ne ntam kese no. Maame no issue o de ko Supreme Court. So it was one of the judges so they know they are aware. Oh, okay. They are aware. Okay. Niamo raise the coin. Two, on the lawyer can't say me. Also, can't do maybe are not there. Quite make us a lawyer no. Well, you're a very good man, but I said when I say one can be any. Ode the legal profession ne babe kwano because the head of the professor na wenya asemi also asem we no onim deep down his conscience and ade we nye because you see hwe committee na lawyer kan ho asem lawyer no na ka say o kasa the first submission say unim kwa ayi o ma yenti ne ya hye da yom domelevo hwe o say o mu ye carefully selected lawyer some kan ye no carefully selected so they are in to do a hatchet job. What you say? They are in to do a hatchet job. The Molovoy embittered person. And one man a chance we. What you say? Justice Boamah oni mami to see mami for her no nam. And to one walk come no eduma judge asam no kra e cool chop more. See, o share petitions ya asam mami kan yi. Lawyer can say petition we pass say and can you you see and asam we ko council of state. Ne ka say a primary facet case. Yes, it is just a conveyor belt. Or say, lawyers in a catch. Tell you, lawyer, and young color. What just yet? Now, putting petitions are called a Jubilee House. What just yet? Now, eminent men, council of state, now issues ya mami beka ye, and no council may establish a primary facet case. A Ghana, another. Honorable Medasi. And then one fan chemi. Mafia. On 3-2 be nearby. 3-2 be no. One say, mamma, no, now we can in the 5. Judges 5. Okay. It judges 5. And I ye mummy no be committee we the members. Okay. Okay. And I drop back. Back on the cast and hold on. No, hold on, no, until me, ma. Na I drop one. No, you can't see. I won't confirm I am mafia no muyo. Me person who say. A person. You won't come out really no. On say 5-2. Yes, 5-2. That is a car. Train a car. And got 5 got 5. See, and then I make can say. The idea who say the no. And you can say Mate. So what would you make? Gentlemen, Madame. Medasi. To be a lawyer, brilliant lawyer. Who bet me a judge? Also, what I say, Oba Bill, easy. I don't pay me lawyer.
Esu Diabo, a leading member of the NDC and a communication team member, and associate law lecturer. Miami Nuebi, the lecturer, and Honorable Frank Edusi Pokuso, so a former DCE, Esunafo South District. The gentleman and ope, we know ye Juma and no. And ope mamenko dank ho na doc yemfa pom de kwaso. Na anope wutie yen ene se wo koba nyina wo den no sa hodin ni hono mo a untimi nye hwe nti ye ma politics kakra ne ama we kakra ne ama help so kakra doc ma che ya enua na ho ye me adom me pomadi na doc wa wo be yare asese wa ba mi tie wa no pe ye me de ntia so ko be ma etiefo nyina ne ahwefo nyina ene ye mre no ko kakra ya che kakra to da bia na adwuma na dɔso adwuma no so untimi nya bi ensi baabi adwuma no nyina ehu hia na Dank Natural Health Care Complex bia tese ye hwɛ yade a tese yade ahodo bebree ene ye hwɛ nanso ade ba ko amanfo di nim ye pa enam saade ne sa ba enam saade sa baabia ni hono ma tese ometima ye adwuma ebesi pi ama ho atɔ pa tese Dank yaso ye se ntini se oba enam saade ne sa na tricky kakra enye se wo profession ni mu pɛ ene be kyerɛ sɛ obetima sa enam saade sɛ enam saade mmoa no ɔmo daada ɔmo ho abrebia ye kana sa ade pa kye nyina ne sɛ ye fe be resistance mmoa no mperedo a wo de aduo ka ɔmo no na ɔmo sua aduo no sɛ ne aduo no ɛkwan aduo no fa so ayɛ de tu ɔmo ase to bon sɛ bedu mmerɛ bi no na aduo anka kane no na wo de ka aboa na nka owu no ha wo de ka na afi no gyina wo okay wo ye hwɛ na nye yie enu ti na sɛ wa hwɛ a nipa bebree ta ka sɛ doc me numa duo no mfiti ase no nka me ho tomi o eye kakra bi na yare ne sa ye kese pa eno ne yefre no resistance no say no de ehunu sɛ emmo no dodo na resistance na den aba wo mu enti wo bo se obi wo no ma onya infection bi a wo de ko hospital ye be wo no pane ye be ma na duro wo bo se yade no na ase etetetete enko yie e ma ne ho nto no se kane no enu ti ne ye ka se wonya namu sa ade a fabra Dank yaso ye ye mo ni ntu ase nyina mfiri wo se wo ye oba wo bi komu sem no aye basa sumu ye ba bo sumu ye di echene entimi ma obi wo no ma bibia befuo na ya ase oba bo se bibia befuo na ya ase den wo de nsa ka otumi se bibi ehye honom sa no ma ne nyina enamu sa ade ne kofa eden eba obi wo so obeda sore no bo se na sabi nsuo bi egu no na ho nyina asai odim adekora eye ne sa enamu sa ade ne ta kofa sa no ma ne ba obi wo no ma bo se wo fa from premium and as premium sa ni nyina wonya etopic so very very dangerous fa anya asem ketwa eno so ye hu se enam sa ade bebre ho no ma na ta ko fa sa etopic pregnancy no eba obi wo so oba wo bia na ne ba ne underweight na se akra no bo se weight ake we na wo se ko onya no onya sa weight no obi wo so oba wo ne ba no bo se na ne nan na achiachia na akra ne bones no anform yie obi wo no ma bo se na deformities bi nketenkete bi na wo akra no ho obi wo no ma akra na ankasa na adwen no development no na ekofom sa no ma ni nyina enam sa ade ne kofa sa no ma no nyina ade eba yo ewumu se yade ahodo bi so etimi de ba na so dodo na ye enam sa ade enu nti na se wo ye oba anase bema a wo aware mu anase chese opese wo anase uguso a wo a ehu behia se obehwehwe omogya mu ahwe se enam sa ade wo na se enam sa ade wo ma ba bia obeba ye betima ade atu ase ma e Dank Natural Health Care Complex na mema no so wo ye bema na o mesem ne ekofom odwon so obema mu eya wo ya obi wo ho a ne die no wo ha ne emu no ekeka na kakra enshada nye ne yakese obi wo so obadwon so awie no bo se sufita bi ebi wo no ma yellow bo se na eba obi wo so a o ha ase aba Johnson na nso bi aba obi wo no ma wate se Johnson de no okọ ene nye Johnson no obi ya sa no mani nyina nem sa ade ene ko fa sa no mani ba obi wo so de chi ekọ ne mfin mpade na se wonom no ho ene ya sa wonte ase ama ho mententem se yesi wo nya pressure sa no mani nyina ye wo nem sa ade ba ko bi wo no ma ebetima ye wo sa obi no pressure duro no ma pressure na enko from that if say enye pressure ana wonya nem sa ade na akọfa sa no ma na ade aba ya ho cases a obi wo no ma nsuo abeta na koma ho ama pressure aba na kuma no so wo check ne pressure e wo so yie pa na so sa di pa ko na obehwe no na ne cholesterol e wo form obehwe no na diabetes oni bi obehwe na sa chronic infections a ananka etade sa pressure no e ma no koso no oni emu bia wo ye nipa sa na se wo da pressure do so a
message say obeba dank yasoye ni ahwa mawo ni ahwa say enam sa ade ebi na ye wo sa na say bi a me sha obo say ye betu ase ansa na wo free dank yasoye akọ ma me fam numbers no entudwa okay me numbers no 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 and 266 59 33 30 0266 59 33 30 kai hu say dank ye di adwuma nyina every trade oboase kwa no so ehọ na ye wo so fa car free tech so fola anaka yeti a wo de wo fa trade car kache driver na say mate ni say obesi wo trade junction nya si won ma obetuma free numbers no ana wo bi say obia say o hwe dank natural healthcare complex for na so ya ana say dank for na so ya obia be kire obabi a ye wo mfidie bebre a ye de ye adwuma ye wo afidie bi wo no ma ye betumi de ato e de wato so ye de wo to sa afidie no so a e be kire wo ya de a unim se na wo bie ubon se na wan kasa no ubon se o sentence bi ana se no ba bia na ye wo no padua no mu no na ene na kwakofa okay man bi bai wan kan je se ni tita ne ya pa ye de afidie no hwehwe ni mu ye ka chen se o si ye de wan hwe yi a sa ti yare no e de pressure ama ne pressure e kosoro to the extent se an hwe yi a e de stroke e be man wo se na miti e ye me ya sa na menti ase anadu bia miti ye me ya na menti ase enu nti se dank de oba ya so ya e betimi ahwew ya de kura e ha opote no ya hwe se yade no enu nie ansana ya pe ehu adu ya den e de ama wo nti abebia omo ba dank aso ye no omo ba omo de ahoto ne free dank aso ye efisa ansana dank ye de adu be ma wo na yehu ya de okay na yehu ya de na ye de adu ne ma wo no soso no wo be kɔ no soso no wo benya ahoto nti dank ye say mrane se ahoto fie na unu menua me de ba wie no ade ba kwa meka ne se apomuden ehu hia pa no correct menua panyi bi na ka se metrem o ka kire me se apomuden ayese ahenche a nipa no ho odin ehye nanso yare nipa ene hu no apomuden ayese de ayese ahenche a nipa o apomuden ene ehye nanso yare nipa ene hu no wow enti se o ho odin a on value apomuden nanso nipa o ya afo ohu a ohu se o hin enti mu nyina ye hwe apomuden se wo sentence bi a na nye ntiatia e wo dank ya soye na ye moa na ansa na mekọ ma mensa fa me numbers no entudwa bio okay the numbers no 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 59 33 30 0266 59 33 30 kai hu say dank apart from say ye yade hu adwuma bebre no ye onuro kakra so e wodwa so ye oduro bi e fa na dank estroke dank estroke any dank procare so we tv no so I won say dank procare and that so okay e aduro bi a ebo siyade pa okay so offer any dank estroke na say udi boma say apomde mapa won onsa ebeka bi yo Doc me da say yes so my sports team na som nemum ma membo bob partner sports team nemra. Happy birthday to Mrs. Abishak Asamoah Boache. Happy birthday to Mrs. Abishak Asamoah Boache from Akosua Somoa. And a happy birthday to Eric Ofori, head of microfinance unit Otua Sekan Rural Bank. Oh, okay. Eric, happy birthday from IBJ. A blessed birthday to Kelvin Adomako of Odumase SHS. Kelvin Adomako Odumase SHS. Oh, mame, Yaw of Etimetim. So happy birthday. And Isaac Asempa, sports journalist of Shalom Radio Brekum Safo. So I'm happy birthday. Happy birthday to my nephew Emmanuel Kofi Wusu from Honorable Francis Kunedu Assemblyman Kona. And a happy birthday to Kalebe Champon Boateng of Bosome Senior High Technical School from Ketri Obi. Abusafo, you must see Emba and a sports team ni sum atwaso.